Thereponi phaing ko resir ke marni Borpathar police station angkang siloni jana long ke doinut aron repen Arunachal Pradesh ahor ke papardun vera abangphu mate linkman Borpathar raikom saikhi arideng kachingnang buse birta longpon Pinpur dam sinang kedamtang therepo chikloni phaing ko raporni Borpathar naka checking along cement car thanga truck along pen aron re Arunachal Pradesh pen ke wan ahor kirika kurugduna hut cartoon bharot troxy ke brapli ahor kinebdun longlo Lasupen Borpathar police atum dojoy JC arniwangta karju pater tok lapen kiri katar libasai padupon bomahut joy pen birtalong si puthot raikom saikhi atum ritar lipon bomahut inut Abdesh Chaudhary artat homkep apomen Makhan Chaudhary siluni jan Nepali bostiya sorpusi pangthekpo non Borpathar police station along hemkang samarlo diponsi lamhoi pabonponlo Abdesh Chaudhary के आजिर के दिन क्लुई पेन दिमापुर अनाथ आरोन रे पेन अरुणाचल प्रदेश ahor नेशनल हाईवे थोमके ब्रासिल के बाटोवार pokajan khatkhati dongpon putsi atrak Arunachal ahor kepon chonghu bomlo apenalang like kar benglong pen kachir abduna tumpen inut aki hoi tahai tu atengsi Abdesh Chaudhary phan honthe ponsi lapen labang so be halong kachir abdun pu akoi PC Borpathar PS case number 17/23 under section 120B 379 411 IPC RW 531A 63 Assam Excise Egg Arona Tengpen Pabon Ponsi Ingnang Pono Bogajan Ben Nanandirang Karbiang Long Life